Kari Bhoi Synod College sat sning nen kesing kelap Pynkup Burom ya khat pra Ngut ki Khynnah Pule ki bedai ki batch bening kong jong ke college ha ka jingelang ke belalong hari Bhoi Synod College sat sning. Kuma chupen ken mau ya kari Bhoi Synod College la seng haus nam arhajar khat nyong da ka jing tmu ban yarap ki Khynnah ki bawan ki long yeng long sem ki beduk ki bom yo alat setia ban ya biteng ki jing Pule bakam shajrong. Haba ajeng kren kum ukong san UMP ke Lok Sabha uba Vincent H. Pala ulaya ro ya kesien jam bala shimda kari Bhoi Synod College. Jika ada pihak nak college, berpenyai, berkabalan, berpenyai tak Synod, kali bantai ke dia dengan sweat ke jangki ke umstak ke jangki ke jing Tristan, kumohon berbres penyai ke jing kencau peman nak kapor ban sutulok, tekam dia ke masuk. Nak kerpan aki student baru usok nongkong di usok patiam tam